Pozdrav svima, moje ime je Jovan i u današnjem videu ću vam pokazati kako napraviti jednostavnu krovnu konstrukciju u Allplan. Za početak ćemo izraditi sve konstruktivne i nekonstruktivne elemente krova, postavit ćemo pokrov i na kraju ćemo još izvući nekoliko preseka i u prozoru animacije umjesto modela uključiti da nam se vide preseci kako bismo u potpunosti imali uvid u ono što smo presekli. Pa možemo krenuti sa radom u Allplanu. Tema današnjeg videa je jednostavna krovna konstrukcija. Za početak, potrebno je definisati krovnu ploču. Možemo definisati jedan od sljedećih tipova krova. Sedlasti krov formiran kroz dve tačke, bačvasti i mansardni krov. Nagib može biti u stepenima ili u procentima. Visinska kota 1 predstavlja kotu slemena, dok visinska kota 2 predstavlja kotu nekog drugog krovnog elementa čiju kotu znam. Streha predstavlja kotu od koje počinje krovna konstrukcija, gornji rub definiše gornju ivicu krova, dok je donji rub visina od koje počinju zidovi potkrovlja. Za strehu ćemo staviti da je na koti 420, dok ćemo za donji rub obeležiti sljedeću tačku. Za gornji rub ostavljamo proizvoljno veliku vrednost do koje naš krov neće ni doći. Još možemo definisati offset, odnosno udaljenost od ivica zidova. Krovnu ploču crtamo po njenoj dijagonali, a nakon toga pritiskamo Escape. Nagibe krovnih ravni dobijemo kliktanjem po ivicama krovne ploče. Ova horizontalna linija zapravo predstavlja gornji rub krova na koti 1000. Ukoliko želimo da neka krovna ravan ima drugačiji nagib, promijenit ćemo vrednost i kliknuti na ivicu. Za potrebe ovog videa postavit ćemo nagib od 30 stepeni i selektovati sve krovne ravne. Ono što možemo primijetiti je da su se svi zidovi i stubovi prilagodili datoj krovnoj ravni jer ona ima prioritet u odnosu na njih. To jednostavno možemo promijeniti. Dvostrukim levim klikom ulazimo u svojstva zida i pod visina namještamo sljedeći način odrezivanja zida. Dva puta pritisnemo u redu i možemo primijetiti da je kraj zida dobio oblik koji nam odgovara. To treba ponoviti i na ostalim zidovima. Možemo iskoristiti opciju za preuzimanje svojstava elemenata, obeležiti dati zid, pritisnuti u redu, a zatim desnim klikom otvoriti sumu, obeležiti ostale zidove i pritisnuti primjeni. Zidovi su se odrezali na način koji nam odgovara. Sličnu stvar ponavljamo i sa stubovima. Možemo krenuti sa postavljanjem drvenih elemenata. Prvo ćemo postaviti podrožnice. Ulazimo u njihova svojstva, menjamo dimenzije poprečnog preseka, vrstu rada stavljamo na krova pokrivačke, menjamo prioritet, upisujemo da se radi o venčanicama, i postavljamo odgovarajuću površinu. Pre nego što krenemo sa crtanjem, potrebno je kliknuti na zid na kojem želimo da se nalazi naš element, a zatim pod mogućnost unosa biramo dole i obeležavamo sljedeću tačku.
Sada krećemo sa crtanjem elementa po osi zida. Dobijamo jednu liniju. Ukoliko kliknemo na nju, ona će biti osa elementa. Ukoliko kliknemo sa desne strane, ona će biti leva ivica, dok ukoliko kliknemo sa leve strane, ona će biti desna ivica elementa. Kliknut ćemo po sredini. Pritiskom na Escape izlazimo iz naredbe i prebacujemo venčanicu na drugu stranu. Dvostrukim desnim klikom preuzimamo svojstva i crtamo venčanicu na drugom zidu. A nakon toga je prebacujemo na drugu stranu. Potrebno je još skratiti elemente. Sljedeći element koji postavljamo su rogovi. Pre nego što uđemo u njihova svojstva, moramo definisati krovnu ravan gdje ih želimo postaviti. Izabrat ćemo jedan od sljedećih tipova strehe, odnosno slemena. Izabrati dimenzije poprečnog preseka, promeniti vrstu rada u krovopokrivačke, promeniti prioritet i upisati da se radi o rogovima. Još ćemo promeniti površinu i podvisina i mogućnost unosa izabrati dole i obeležiti datu tačku na venčanici. Nakon toga određujemo područje polaganja. Pojavljuje se dodatni prozor sa postavkama vezanim za rogove. Možemo podesiti da rastojanje između rogova bude svetlo ili osno, podesiti da imamo različit razmak između rogova, da razmak između rogova bude jednak, ali da rogove kreće da nam polaže od sredine, jednako ka početku i ka kraju, da rastojanje između rogova bude jednako i da ih polaže od početka ili da kreće da ih polaže od kraja. Postavit ćemo da rastojanje između rogova bude jednako i da oni krenu da se polažu od sredine i bit će na međusobnom rastojanju od 70 cm. Pritiskom na Escape izlazimo iz naredbe te nas Altplan pita želimo li sačuvati promjene. Nakon toga rogovi se uspješno postavljaju. Još ćemo izbrisati rogove pri krajevima koji nam nisu neophodni. Rogove ćemo sada prebaciti i na drugu stranu. Da bismo bili sigurni da ćemo obuhvatiti samo rogove, iskoristit ćemo opciju za filtriranje po arhitektonskim elementima i obeležiti rogove. Nakon toga, selektujemo deo na kome se nalaze rogovi
i prebacujemo rogove na drugu stranu. Spoj u slemenu je onakav kakav smo i podesili. Sada postavljamo rogove i na druge dve krovne ravne. Ovoga puta ćemo razmak između rogova smanjiti na 64 cm, a kako bismo dobili da rogovi imaju međusobni spoj, iskoristit ćemo opciju za zaključavanje. Potrebno je kliknuti na krajnju tačku jednog roga i dovući je do krajnje tačke drugog roga. Primećujemo da se pojavljuje žuta strelica i tačka. Alpla nam traži da potvrdimo je li to zaista ta tačka u koju želimo postaviti rog. Pritiskamo Enter i rog će se pomeriti. Istu stvar ponavljamo i za ostale rogove. Kada smo završili, pritisnemo Escape, sačuvamo promene i obrišemo višak rogova koji nam nije neophodan. Rogove na datoj krovnoj ravni sada prebacujemo i na drugu stranu. Sljedeći krovni element je slemenjača. Pre nego što uđemo u svojstva, potrebno je kliknuti na sleme. Otvara se prozor koji je identičan prozoru koji smo imali kod rogova. Možemo nameštati oblik strehe, odnosno oblik slemena, definisati dimenzije poprečnog preseka, upisati vrstu rada, prioritet, kao i da se radi o slemenjači. Pod visinom ćemo izabrati gore i obeležiti tačku neposredno ispod spoja rogova. Još ćemo postaviti i površinu. Kako bismo dobili element, potrebno je još jedanput kliknuti na liniju slemena. Istu stvar ćemo ponoviti i za grebenjače. Dok smo još u naredbi, kliknut ćemo na jedan od grebena krova, ući u svojstva, promijeniti naziv, i uneti željenu vrijednost za visinu elementa iznad krovne ravne. Nakon toga, još jednim pritiskom na liniju postavljamo element, a potom i ostale tri grebenjače.
Sada ćemo postaviti drveni stub. U svojstvima upisujemo dimenzije poprečnog preseka, menjamo vrstu rada na krovopokrivačke radove, upisujemo da se radi o stubu, menjamo površinu kao i za ostale drvene elemente i pritiskamo u redu. Stub postavljamo tako da bude u sredini slemena. Pre nego što izađemo iz naredbe, potrebno je definisati donju, odnosno gornju ivicu stuba. Stub se pravilno postavio. Pritiskom na Escape izlazimo iz naredbe za dalje crtanje stubova. Sada ćemo nacrtati klešta. Biramo gredu poveznicu i ulazimo u njena svojstva. Definišemo dimenzije poprečnog preseka. Upisujemo za vrstu radova krovopokrivačke radove. Upisujemo da se radi o kleštima. I postavljamo odgovarajuću površinu. Prvo ćemo pritisnuti na jedan rog, a zatim kod mogućnosti unosa definisati gore i uneti tačku na spoju stuba i slemena. Nakon toga pritiskamo i na drugi rog, a onda i na liniju u sredini kako bismo dobili element sa obe strane stuba. Sada ćemo kopirati venčanicu za željenu vrednost u desnu stranu. Nakon toga, dvostrukim levim klikom ući ćemo u njena svojstva i promijeniti joj naziv i prioritet. Potom ćemo dati element pomeriti na željenu vrednost. A onda i drugi kraj skratiti. Budući da se element ne nalazi na pravoj visini, premestit ćemo ga po set koordinati do odgovarajuće visine, to jest do visine na kojoj se nalaze rogovi. Novokreirani element prebacujemo i na drugu stranu. Dvostrukim desnim klikom preuzimamo svojstva stuba i umećemo ga između rožnjača. A nakon toga definišemo njegovu donju, odnosno gornju ivicu. Napravit ćemo još jedna klešta. Prvo ćemo obeležiti jedan rog, zatim obeležiti gornju ivicu klešta, a nakon toga i drugi rog.
Potrebno je još kliknuti na liniju u sredini kako bismo element dobili sa obe strane stuba. Još ćemo stub sa leve strane prebaciti i na desnu stranu. Sljedeći krovni element koji crtamo su pajante. Ulazimo na drvene i čelične elemente i u svojstvima namještamo odgovarajuće postavke. Bitno je da prioritet postavimo tako da bude manji od slemenjače i rožnjače. Još možemo podesiti oblik početka i kraja pajante. Krećemo da je crtamo od sredine stuba. Kako bismo odredili visinu na kojoj će ona početi, prebacit ćemo se u pogled sa strane i izmeriti apsolutnu koordinatu donje ivice klješta. Prekopirati Z koordinatu i umanjiti je za željenu vrednost. Pajantu crtamo pod uglom od 45 stepeni do slemena. Pajanta je manjeg prioriteta, tako da će slemenjača imati prednost u odnosu na nju. Kopirat ćemo je i na drugu stranu. Identičan postupak radimo i na stubu sa leve strane i pajante prebacujemo i na stub sa desne strane. Još ćemo sva tri stuba sa pripadajućim elementima kopirati na nekoliko mjesta. Od drvenih krovnih elemenata ostaju nam krovne letvice. Kao i kod rogova, pre ulaska u njihova svojstva moramo kliknuti na krovnu ravan gdje ćemo ih postaviti.
U prozoru svojstava nameštamo odgovarajuće postavke a za visinu biramo dole i obeležavamo gornju ivicu roga, kako bi krovne letvice sele tačno na rogove. Nakon što obeležimo područje polaganja, otvara se prozor kao i kod rogova. Namestit ćemo da razmak između letvica bude 30 cm. Pritisnuti Escape i sačuvati promjene. Obrisat ćemo posljednju letvicu koja nam nije neophodna. Možemo vidjeti da su letvice tačno sele na ivice rogova kao što smo ih htjeli. Uz pomoć filtera prebacit ćemo letvice i na drugu stranu. Dvostrukim desnim klikom preuzet ćemo svojstva letvice i ucrtati ih i na druge dve krovne ravni. Još ćemo pokazati kako napraviti krovni pokrivač. Pre toga izmjerit ćemo vertikalno rastojanje od vrha letvice do krovne ravni kako bismo tačno znali gdje treba postaviti pokrov. Dato rastojanje ćemo kopirati. Ulazimo pod ikonicu za pokrov i odmah idemo pod svojstva. Možemo podesiti željeni broj slojeva, način formiranja krova kada se na njemu na primjer nalazi krovna kućica, debljinu svakog sloja, naziv, vrstu rada i druge stvari koje podešavamo i kod ostalih elemenata. Pod visinom ćemo još promijeniti da nam je računa vertikalno, a ne pod pravim uglom u odnosu na postavljenu krovnu ravan. I nalepiti izmerenu vrednost. Još možemo upisati offset od 20 cm kako bi nam krovni pokrivač prekrio sve drvene elemente. Krovni pokrivač definišemo po njegovoj dijagonali i pritiskamo Escape.
vidimo da je crep tačno seo na krovne letvice. Za kraj ćemo još izvaditi nekoliko preseka i u prozoru animacije umjesto modela uključiti preseke kako bismo u potpunosti imali uvid u ono što smo presekli. Hvala na pažnji i pozdrav do sljedećeg videa.